Kam mensua habale eka test nakabenta ka Covid-19 dan kam banseu. Hendai hadian pat ke Sorkar kalabu dakador baki priu ki bakwa banle test hi ken hap banseu. Menta katayo pat ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kala syem yakarai ban penherno yakador banle iki test bapher nakabenta ka jingpang Covid-19 haka Jylla namar ka jingut jengki pat ba bakador balabu da ke Sorkar kadai ke barem palat bat ke balabu jing yaki babun ki long yeng long sem. La ban kedau hang ni banadu bagi Sorkar Jylla kalapan benar bagi pat ba ke le ke tes ki hak ban penlut hino naladi. Bon ki pat ba nong song kilo uat bat benyau bakador ban le ki tes kalong ke barem dor habi nujor bak jing le tes haki bai pat ki Jylla. Kat kum kador balabu de ke Sorkar ke jing le ke tes RT-PCR trunat bat sibinat kalakot hado lai hajar ar spa tengka. Kat bai ka rapid antigen test pat labu dor san spa tengka. Kani ke jing bo dor jong ke Sorkar kalapan long hi beriau ban kenran dian haka ban le ki tes baderu namar kani kadau bag Jylla kala saki ya ke jing nang hiar haka jing don ki beriau ki le ki tes. Bat kajing hiar kensan jong kajing don ki bayo ya kajing pang Covid-19 haka Jylla. Ke Sorkar Jylla haka jing elang bicarka meka Covid-19 kala syem mekarai ban penherno ekador jing tes baro. Ban pencelur ki pat ba bakin mi syakmat haka ban pa tes yala de ban om sapriang kani kajing pang. Haka ni kajing elang larai bakador jong tes RT-PCR kan long syihajar tengka, katrunat kan long katsan spa tengka, kasibinat kan long lai hajar tengka, bat ka rapid antigen test pat kan ne kumjo kata san spa tengka. Kamdon ke jinga pad nak kadang mau ping revise but hadin bagi kod de ketenda hadin la le de ketenda nak mentak kini kikit ski paper tengok ong pi nak kadau base kat kum ke quotation jong kini ki company ngisa sim ya karai bakador kan long kan ni te kan nekrims tan go ke jinga pad long bakan nekrims kan mawa kan nekrims ka khamtat namar ba ka I subsidize nda kalian ka Ministry of Family and Health. Kat mangi pat nang nengi hapsiu hi mangi nadong sedong. Jika kam tat namar balai nemuan ka overhead cost leni ka bangi ong ka bangi ong ka manpower nak kalian ka dikrim skam dot kam. Balai yu namar kelak don lepak sanction post. Habakinong tray leni tu lab technician keman kelak don lepak. Number 2 yakitian ka supply nak kalian ka Ministry of Health nak kadau ka pelong yaki bakin Pynduna nilai yakador jong kani ki testing kit kilong kumju mangiru kalong kumju ikador ten rei ngi haban at komopi ya ka overhead cost lani ka bang ong ka manpower cost ka bang ngimase ya ka ban meet na kani kador ka ba ngilabu kenang ba ka government kanum jenjatan ha kajing pelut ya kini ki testing